Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Estamos na segunda tirada de Liga da Federación Galega, Valedera para os Raos. Pero se nos oye a nosa, porque nos estamos falando. No, ahora, puxemos ahora ainda. Falando tonterías por todos lados. Vamos a baixar as mangas. En que entrada estamos? Na octava? Baixe la octava? A próxima inversión da Federación puede ser para Pedro. Eugenio, pero hai que ter tempo. Con el tempo sí que nos Hai, ganamos, eso problema. claro, hai pon para cambiar, que hai tiras. Pero quen ten tempo para ir ali un sábado a cambiar 20 ou 10 ou 15 para Petro? Claro, é que eso é o que pasa. Eu tempo sabes cara. Bueno, eso xa non o conto, pero vamos a proceder coa octava entrada da segunda tirada de Liga do Raus, Valedera para os Raus da Federación Galega de Tiro con Arco. Estamos nas instalacións do pabillón polideportivo de Valdoviño. Estamos aquí cos arqueiros de arco recurvo e arco composto. Ademais temos a un arqueiro de VI que foi medalla de plata no europeo de Italia desta temporada pasada. Ahora mando este y pongo titulado O Rifat Galego.
Oi, todo o que se chorri fatal. Hombre, vamos a ver. Nada, nada. Como no se ve el acusador. Están tirando os do turno CD y bueno, como puedes ver sobreimpresionado en la pantalla, en compuesto home temos unha representación de arqueiros de todas as partes de Galicia, na que entre todos eles podemos ver arqueiros de xa contrastada experiencia. E en compuesto muller temos a unha participante, a Verónica Presa. En compuesto cadete a Sés Argüelles. En compuesto veterano Jorge Álvarez do Illadobi. En impedido visual Adrián Orjales de Afrouseira. En recurvo home vai Miguel Alvariño vai en primeira posición con 202 puntos.